Jangmini phayang koi rai siar ni Dhonsuri MSC constituency ke parlo daldali monting timong arong senot biasan chomalong APHLC racharya song tum pen vote kerek amai kang ni. Bangso hut ke damtang MSC election hut Aam Aadmi Party mate AAP pen khilli ka chepate duna bangpu mate adivasi khai hin pen Amrit Min Chitong dunsi APHLC pen MP candidate jai ka thara phan ka pahai vekcha phan pura vote kerek ya sai Deng ko. Bangso hut alang ni pen kaning je pon ateng ke nangli tum jong si karbi puji pulote BJP Congress aphan vote keeping ton rai APHLC aphan le vote jok ignon pusi rada mailong ning je pon AAP amoni lekoson se APHLC aphan vote kerek pia sai ke claim rong lo aputha karja hut ke thakdun ke all Assam Adivasi Peace Committee atum ke BJP aphan sinon adi election hut ke archa kunji pusi ning je pon lo bonta Adivasi ke do ana tumta BJP aphan si vote pi edang ji puke kali nilike AAPC do bomlang seta APHLC aphan archa ki pidun ke kachira balamben sikeban Athema BJP abdilang no pen Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal aphan ta adai avipin pen hemkang sampeng thot lapusona sailang no aphan ke PMG aphan se APHLC long ke rabdun pusi ninji suje hoy moi joa MSC election AAP pora moi contest korislu ebar MP election moi APHLC moi support korise ki kori asu ene formally to moi joining noy moi supporting support moi support kori asu jate ki ei BJP harabo lage ei durniti kora ba ami kolai sai asu tekhete nisa posa kore manu bilakane prochar hoye ase ami nisai gom pai asu amar chief Arvind Kejriwal lok keneka harassment di ase idi ene manu mane idi ok logai kine keneka arrest kori ase ei bor sai moi ami nisoy ami bhal lagise mane tribal ami support no korile kak kore first agent ase tribal ok ami tribal support no korile kak kore amio adivasi tribal hoy এটা জয় খাটৰ সারে একটা হব গলে একদম শিক্ষিত আইএস রিটায়ার্ড দেখেতে নিচিনা মানুষকে আমি সাপোর্ট নকৰি বা জয়যুক্ত নকৰিলে কাকে আমি কৰে এইটো কাৰণে মোৰ থ্ৰু পৰা এএপি হৈ কিনি মই ফুল প্লেজেড মানে ফুললি মই সাপোর্ট কৰি আছো যে আমাৰ জয় খাটৰ সার জিকি যাওক আৰু এই কাৰ্বি আংলং পুনৰবাৰ শান্তি বতৰটো লৈ হওক AAPC pen ke BJP aphanza kong pidunji pu ninje pu la pen ningje nang kok athe sarkar pen adivasi arlo song kaching pialam don pachunang kokji sitami demokrasi teng pen ke maduta aning hang aling si vote ki piaja kong du puta ninje sonse APHLC Central Committee Youth Wing tamai pusar sing be pen tami cheptong dungsi BJP ke claim ke chok pialam penang an jong kang political rights lang ki jok lo economy ka ba khai ti sa jok kalau kita melihat video lalu, subjek kita dulu melihat dia pasti ini, kita sih punya agak ciplo, kalau bang subjek kita jognya pun, konstitusi dalam calon. News report KTV News.